berbagai macam sundukan. Tempurane nggak ada toh, Mbak? Tempurane kosong loh. Oh, kosong. Nggih. Tambah bintang ya, Mbak? Bintang. Tambah 3. Amit. Telur, usus dan lain sebagainya. Kambek apa kopi jahe ini nambah 1 ya, Mbak? Susu jahe. Kopi jahe. Makanya susu jahe, Bu. Oh, susu jahe. Nggih. Guys, aku lagi ngafe. Di sini ya, guys. Neng Dindre. Hey. Neng di. Andre masih belikan rokok. Motorku imut. Masih menunggu pesanannya. Hawanya dingin, malam ini dingin sekali. Adem. Adem sangat dingin. Coba kau tanya selalu. Enak guys ngafe di sini guys, tempatnya estetik. Ada berbagai macam sundukan dan kopi. Kasih aku ya pesen iki ya. Ini aku pesen kopi susu jahe guys, dan ini untuk bakarannya juga sudah ready. Ini Pak Bos pesen kopi. Endi deh susu jahemu? Ngomong susu jahe ini kurang 1. Oh lah kuwi. Susune jahe kurang 1, Mbak. Wedang jahe apa susu jahe jenengan? Jahe. Oh, susu jahe. Si Nek Andri belum datang. Ada nggak kamu? Ya. Ada Mbak. Tengah minggu ini. Numpak peda dhewe. Iya. Apa Mbak? Kan mobil Mbak. Anda tetap nih. Ning ndi ta? Jangan balik ke Pak Roni. Balik. Mantap. Tetap tahu. Piye? Dawamu beda. Cerita Andri. Konggi wang ya? Enggak Pak Roni. Wes kok omah. Imun dan naik haipan. Pak Roni. Lepas buat seberang nih mau kondi. Balik. Oh hujan ya? Hebat. Mantap. Telur puyuh. Susu jahe. Mantap. Terus ini juga ada sosis bintang. Enak Andre. Mantap. Halo. Endi sosismu mau entek? Sosismu endi? Usus guys, usus bakar. Bismillahirrahmanirrahim.
Ndang Tima Andre. Susu jahe ini Andre wis teko guys. Nanti mimik toh. Susu nih. Apa putahnya toh Andre? Mari Andre. Lagi saya ini di rumah Jepang mari. Bisa. Saya itu nama menunda. Sudah mati terus. Dari mawak kita, kurang ada gitu. Kekurungannya kan harus mari. Tangan 6 rambut sapi ya. Ndang di ombe. Wis entek. Mau HP kuning di carry. Ireng. Terus murah batik ning di Buang. Kak Siti kon pening di Ndre. Ya, wakil. Apa? Hah? Peyek? Bulan paya aku mari. Oh. Kamu pilih piye mbok wae? Muni piye kowe? Mbah. Apa Andre? Oke. Namanya wong-wong di sholat budal. Meyek apa? Beli. Dele. Kowe gak dikeki. Kok roh lek goreng kowe? Apa nek pawon? Nek pawon to. Lah liwat endi kowe? Ya kok gak ditambani Mbah Tik? Paling buli pisan kok. Oh gak dikancing lawange. Ya, pas barang Ipan ngarep. buang. Lah jerikmu mau Mbah Tik dhewe ya apa to lek ngene Pak Roni dhewe mau. Sore. Pas aku mau piatus. Terus bengi ditane kipan. Iya. Njaluk rujukan. Wis entek ta kopine? Ya? Kopi entek. Iki wis enek kopi, sik pesen es air mineral. Ini telurku. Ya wis ngene iki lho guys, lek bengi golek hawa ngopi. Cedek-cedekan omah ae ya Ndre. Gak usah dadah ya Ndre ya. Halo guys, piye? Tangani lek halo piye? Aku lagi ngafe. Ngopi. Ngafe. Ngopi. Wis habis iki guys bakarane tintek nembe Andre. Tuan Mbak Anjar to Ndre? Ning ndi? Kayak Rio. Lah awakmu arep ning ndi? Ini kok budal. Lah Mbak Anjar ning ndi? Ono budal wae balik metu salib. Wayemu paranono njaluk jajan Bos Anjar ngono. Ya. Sesuk lek ketemune celuk Bos Anjar ben tekokne jajan. Ya Ndre. Halo Mbak Anjar piye? Ini banyak. Bos Anjar. Dadah. Bos lanjaran gitu. Guys, iki wis habis, bakarane ya wis habis iki. Terus iki susu jaheku tinggal sedikit. Wis ya guys, tak akhiri sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Diandava Family. Dadah Andre. Jadi sampean Dadah. Dadah.